guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Tapi teka kilat layang lontan Bila musim durian di Jaya, durian di Lamno, sama rekan kami dari Dinas Sosial Provinsi. Ya. hati susah hancur. Dua kapiri kok.